pozdrav svima. Link od ove instalacije ću vam ostaviti u opisu ispod videa da ga možete znači kasnije skinuti ili preuzeti na vaš računar. Šta treba prvo? Znači trebate da odete tamo da skinete i znači kada skinete idete u open, idemo van, zatim sačekate ovdje, izaberete znači jezik, da li ćete njemački, francuski, italijanski ili engleski. Ja ću engleski, idete ok, ovo sve znači otkačite, idete next, idete slažem se, ovo ako ćete sve znači da bude instalirano, znači prećete na desktopu, ovo otkačite ove dvije, bez njih znači ne možete ići dalje s instalacijom. I ovo znači gdje će se znači instalirati ta igrica, vidite u Focal FC Games, znači tu će biti folder smješten ovdje koliko igrica zauzima, vidimo ovdje 314 MB, što i nije nešto puno, znači idemo instaliraj, i evo sada se znači igrica instalira, pričekat ćemo par minuta da vidimo. I evo ga, igrica se instalirala, izašla nam je ikonica ovdje i kako je sada pokrenuti, znači dvostrukim klikom znači na ovu ikonicu ili desni klik open, idete play. Za ovu igricu nije potreban znači krekovana je verzija, znači u instalaciji, i sad ću vidjeti kako igrica izgleda. I evo nas u ASC-u, znači 13, ovdje možete da igrate, imate opcije, pomoć i koje imate exit i ostalo. Vidjet ćemo znači sada kakva je trenutna igrica. Igrica je dobro urađena, grafika nije loša, jako dobra. Vidite, možete igrati preko interneta, ali ja ću to trening na primjer kako izgleda tako, možda raspaza tamo, i evo nas sada se počitava znači mapa. Evo sve možete pošavati speed, ostalo brzinu, i ćemo to onda znači da igramo. I evo nas. Prelazimo ga. Tamo sam ga stigao. Sad ćemo skotrljati.
Evo ga. To si druže. Sve se ne brži. Opa. Opa. To je brzo. Idemo. To se ne... Čoveče. I pao je to. Prelazimo vojstvo. Mi smo bolji, brži, tu je kraj, njega još nema. Aha, malo strah. Aha, evo tek sada. I to to, nas živjeli biti još jedan tutorial, vidimo se u narednoj epizodi. Tada, uviđenja.